yitwa Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa Israel. Bakunze kumwita ngo ni Bibi. Mu maboko yiwe afite amakarita abiri. Ikarita imwe yitwa ngo ni the curse, iyindi the blessing. Ati ni umuvumo. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created. Ni karita y'umukara. Iyi yindi ni karita ya green, the blessing. It's a map of a blessing. Dukuyeho ubutegetsi bwa Iran turashobora kugira umugisha. Ubutegetsi bwa Iran bugumyeho kudominatinga muri East ni umuvumo. Bamwita Bibi. Yahagurukije indege zirenga 200 yerekera mu gihugu ca Iran, mu gihugu kiri souverain kiri independent, mu gitondo mu rukerera saa 9 n'igice. Ariko muri iki kinyejana never again. Ati ntabwo dushobora kwemera Holocaust never again muri Isiraheli. And never again is now. Twahisemo kwaktinga vuba. Ati ntibizongera kandi ntibizongera nubu nyine ni nona. Niyo mpamvu twagombaga gutera kandi tugatera vuba vuba kandi twarateye. Uyu nguyu ni Hassan Salamini. Uyu nawe ari mu bapfuye, yarakuriye Revolutionary Guard. Ati intambara yacu ntabwo ari yo mu rugo, ntabwo ari domestic, ntabwo ari yaha hafi. Dufite plan yo gutsinda abanzi bacu, super powers. Dufite plan yo gutsinda ibikomerezwa. Ubwo ni bande? Ngaho dusubize muri comment. Turi gupanga kuvunagura abanyamerika, Israel na partners babo. Yani turi gupanga kuzabamenagura. Uwo ninde? N'uyu mukomanda. Izo nizo nyigisho abanya-Iran bigisha abantu babo, abasirikare babo, yewe n'abana. Uyu nguyu nawe rero ari mu bamenaguwe muri abo bavuga ko bazamenagura abana n'abagenzi be benshi cyane. Tuzabibereka muri episode ikurikira. Ku munsi 13 y'ukwezi kwa gatandatu 2025 muri operasiyo yise Operation Rising Lion. Reka tuzinjiremo tubashe kumva neza what is going on muri Middle East. The most complicated and actually complicated, probably dangerous operation that Israel ever did in its history. Niki kijambere iyi ntambara ihatsiki bayise ngo ni intambara idasanzwe mu mateka ya Israel kuva Israel yabaho. Ni intambara muzi Israel yarwanye kuva muri 47 mu kubaho kw'iki gihugu kugeza uyu munsi. Kubakurikirana amateka yo muri Middle East, iki gihugu cyarwanye intambara mu buryo butangaje. Guhera umunsi iki gihugu gishingwa mu ijoro rya cyashinzwe muri 47 bwarakeye bazinduka mu rugamba. 1947 up to now igihugu kiri mu rugamba n'ibi bihugu byose bigikikije. Nkuko agaragaza uburyo Israel yabanye n'ibi bihugu uko byari bimeze guhera iki gihugu kivutse. Monima isigaye ihagaze uyu munsi rero ni Iran. Mu bihugu birindwi tumaze kuvuga, Iran ni isigaye ihagaze, is the only standing obstacle. Ati rero nayo tugomba kuyikuraho. Ati nico gihugu kigihagaze mu nzira yacu. It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. Strategy ya Bibi ivuga ngo our win cyangwa se intsinzi yacu ntiri mu gutsinda imitwe y'iterabwoba, ahubwo iri mu gusenya guverinoma zifasha iyo mitwe y'iterabwoba. Atari kubu byari bitangiye kugenda neza, ariko kubera Iran iki gihugu Middle East ikomeza kugira ibibazo. Uyu mugabo yabashaka guhindura ubutegetsi bwa Iran. Reka twinjire muri documentaire ubundi tubivimuzi. Aha ni kuri Afrimedia live, muri kumwe na director Gabi, ni muri Viewpoint.
ndakuramukije wofunguye iyi video kuri Afrimedia live, nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndakwakiriye aho uherereye hose ku migabane y'isi itandukanye. Twandikire muri comment utubwira aho uri kutureba uherereye. Ubundi nimba uri mushasha, nimba ufunguye iyi video ari bwa mbere bwawe kuri Afrimedia, ni karibu cyane. Nimba nanone uri umusangwa, turakaguhorana. Nizo twifuje kugira ngo Afrimedia live iguhorane, kubera ko ni wowe tuma dukora, ni wowe dutera imbaraga, ni wewe kuko tuzi ko tugufite inyuma yacu, bidutera imbaraga na courage zo gukora cyane. Uyu munsi rero Afrimedia live twatangiye programme yindi nshasha, tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye. Ni ikiganiro twise Viewpoint, cyangwa se uko wewe ubibona, uko mbibona, uko tubyumva, uko tubibona. Ni Viewpoint bitewe n'uburyo ubirebamwo. Perspective zacu zitandukanye zituremera isi nziza. Rero kubibona dukeneye kukumva, dukeneye kukumenya. Ni debating topics. Tukandikire muri comment section. Njyewe ndi kuri mic, nawe uri muri comment section. Tureke gutanga comment yawe yuko ubibona wewe, uko ubyumva, uko ubona bimeze. Tugerageza kubisosengura no kubirebera muri perspective zose, cyangwa se uburyo bundi bwose bushoboka. Ariko hari n'ubwawe rero dukeneye ko usiga muri comment section. Afrimedia live rero nk'uko izina ryacu riri mu ntego za Afrimedia ngari, ibingibi rero twinjiramo biri mu ntego nyamukuru za Afrimedia live. Ariko nanone buri kintu ku mwanya wacu, buri kintu n'igihe cyacu. Muri iki kiganiro tuzagenda dukora ku bintu bigiye bitandukanye, urebere mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Tugenda tugaruka ku matopike agiye atandukanye yo mu karere, ku bihugu byacu bya Afrika, turebe muri politike mpuzamahanga n'ahandi n'amateka yo muri buno buzima. Ko politike twe twemera yuko tubana nayo ituzengurutse, n'ubuzima bwa buri munsi, n'uburyo bw'imibereho. Abakonsoma politike ni wewe n'ibindi byugarije abantu, kuko abakonsoma ibyo bintu byose nitwe, nibyo mu buzima busanzwe. Twe twemera yuko ibyo bintu byose biba muri twe, abakonsomateri babyo ni twebwe. Ni wowe udukurikiye, ni wowe ureba inkuru za politike, ni wowe ureba amakuru y'ibyabaye, mitingito n'ibindi. N'ubundi ni nawe tubigeneye. Nibikunda nawe tuzakugeraho, tumenye uko ibintu bigiye byifashe. Ikuri Afrimedia live rero mugiye kuzajya mukurikirana Viewpoint hamwe na Director Gabi. Hanyuma rero reka twinjire mu kiganiro cyacu, dusimbukire kuri episode y'uyu munsi itangira iki kiganiro. Ni ibihugu by'ibihangange byongeye guhanganira kuri table. Tugiye kurebera hamwe ni yihe mpamvu Israel yafashe umugambi wo kuvuga ngo itere Iran, itere mu buryo budasanzwe. Bari basanganwe intambara zabo bahanganye mu buryo bwa proxy war, cyangwa se intambara zinyuze mu bindi bihugu, zinyuze mu yindi mitwe. Aho Iran yifashishaga imitwe y'iterabwoba nka Hamas, nka Hezbollah, nk'abashia bo muri Iraq. Abo bose ni imitwe yahoraga ihanganye na Israel, ariko batari indirect mu ntambara. Ariko noneho kuri iyi nshuro Israel yabonye bitagomba kwihanganirwa. Iravuga ngo ntabwo bishoboka yuko dushobora kwihanganira ibi bitero, dukomeza kwihanganira Iran. Bahitamwo gukora intambara yeruye, bayitera mu buryo bweruye. Bahagurutse indege zirenga 200 berekeza mu gihugu cya Iran. Ibintu bidasanzwe, nitubivuga gutya ni ibintu bidasanzwe. Aho umuyobozi wa Israel wahoze ari umuyobozi mukuru mu gisirikare cya Israel yavuze ngo iki ni igitero kidasanzwe, kiruta mu mateka ya Israel, kiruta ibindi bitero byose twagize mu mateka ya Israel. N'intambara tuzi Israel yagiyemwo kuva muri 47 ico gihugu kibayeho kugeza uyu munsi, bamaze kuja mu bitero birenga 40. Uburyo iyi operation yakozwe ni muri episode zakurikiriye. Uburyo iyi operation yakozwe, uburyo yateguwe, ishirwa mu bikorwa, n'ubirakomeje. Ariko tuzibanda gusa kuri uriya munsi mu gitondo cy'umunsi 13 saa 9 n'igice za mu gitondo, ubwo bari bashiriye Iran gift y'amasasu. Ubwo babyukaga basanga ari package y'ibibombe babyukiyeho. Ni process iri detaye y'uburyo icyo gitero cyakozwe. Ariko tubanze twumve ngo Israel yemeye gufata risk yo gutera igihugu kiri independent, kiri souverain ka Iran, gikomeye, gifite igisirikare gitangaje ku rwego rw'isi, gifite bombe zitabarika,
mu bubiko bwabo gifite imitwe yo mu kirere, ubwirinzi bwo mu kirere butangaje. Ariko twokwibaza ngo ese ni hagati y'ibyo bihugu bibiri cyangwa harimo n'ibindi? Tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Minisitiri wa Israel Netanyahu agaruka kuri iki gitero asobanura avuga ati ni dual existential threat, cyangwa se ni igitero kibangamiye Israel mu buryo bubiri. Ati impamvu ya mbere ni bombe atomique. Ntabwo dushobora kwemerera regime iyoboye Iran kugira ngo itunge bombe atomique. Impamvu ya kabiri ni uko badashobora kwemera ko Iran ikomeza gukora ballistic missile. Mu ntego z'ubusazi za regime ya Khamenei wa Iran, aravuga ngo bafite intego y'uko ku mwaka bakora ibisasu 3600. Mu gihe c'imyaka 3 bagakora 10,000. Ati izo buri gisasu kimwe gipima tone. Noneho mwibaze tone izingana gutyo mu miji yacu, ntabwo bishoboka. Ntabwo dushobora kwemerera Iran itunga izi bomba atomique n'izi ballistic missile zitura mu miji yacu. Twahisemo kwakitinga vuba. Ariko muri iki kinyejana never again. Ati ntabwo dushobora kwemera holocaust never again muri Israel, and never again is now. Ati ntibizongera, kandi ntibizongera n'ubu nyine ni nona. Niyo mpamvu twagombaga gutera, kandi tugatera vuba vuba, kandi twarateye. Yagarutse kuri iryo jambo avuga ati twagombaga gutera kandi twarateye. Cari igitero cyo kwirinda twebwe ubwacu, ariko kandi tunarinda n'isi. Igihugu cya Israel benshi murakizi, muragikunda, ni igihugu kiri muri Bibiliya, ni igihugu c'amasezerano, ni igihugu mwese musengera bemera Imana, abemera Yesu Kristo n'abemera Imana. Benshi basengera igihugu cya Israel, ni igihugu bakunda, bafata mu bundi buryo. Biri automatique maguhita ufana igihugu cya Israel nimbura umukristo. Kwa bakristo benshi bahita bafana igihugu cya Israel ibyo cyakoze. Ariko mu ruhande rutemera ubukristo, rutemera ibyo, rubona ko igihugu cya Israel ati ni igihugu ciyenza, ni igihugu kibamwe abiyemezi, ni igihugu kiranduranya. اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که umuyobozi mukuru wa Iran nawe nubundi ntatandukanye n'abambari biwe, bose ni cya kimwe, babita ngo n'abazayoniste cyangwa se regime y'abazayoniste. Ati regime y'abazayoniste rero niwo muzi wa ruswa, niwo muzi w'intambara, niwo muzi w'ibibi byose cyangwa se impaka. Uyu mugabo nawe nuko abita, no kuvuga ngo we ibo babita abazayoniste, ntabwo banayita Israel, bayita abazayoniste. Ati regime y'abazayoniste rero ni dangerous cancer, yani ni kanseri muri rejo cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Ati ni kanseri mbi cyane muri iyi rejo yacu. Ati rero ikeneye kurandurwa no kwirukanwa, yani dukeneye kuyirandura no kuyirukana. Yani tuzaba mu yandi magambo urumva no kubakura muri kariya gace bagendi babangaza. رژیم صهیونی که عده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتما باید برکنده شود و خواهد. Abantu bose muri sare bahise bishima, baranezerwa cyane, baranezerwa cyane. Akabaho Khamenei ubundi supreme leader niwe muyobozi. Ati uyu muyobozi w'ikirenga wacu niwe muyobozi. Ati urupfu rube kubopoza bubu butware, bubu buyobozi buriho, urupfu rubabeho. Ati urupfu kuri United States cyangwa se US, ati urupfu kuri United Kingdom. Yani abantu rwose bari bakwiriye kuraswa wa mugani. Ingengabitekerezo nimbi cyane, urumva ni ibintu bigisha abantu babo, ni ibintu bibaba mu maraso,
bavukana bakurana. Ati urupfu kuri aba bishushanya n'abanyedini n'abatizera, ati urupfu rubabeho. Yani fayino mw'abantu mwe, ati urupfu rube kuri Isiraheli, yani abo nibo banzi bakomeye, urupfu rube ku banyasiraheli. Hari video nzabakorera vuba aha ngaha y'abandi nabonye nabo, ni ukuvuga ngo bo bumva yani ati tugomba kwitanga, mbonye uburyo nibiba ngombwa yuko tuzatera Isiraheli, nzabatera nzirukankana ibibombe binturikireho, ariko ndi kuja guturitsa abanyesiraheli. Abo ni abandi nabo nabonye, ni abanya-Iran bameze ukuntu. Nkuko bivugira ati natwe nta yandi mahitamo twari dufite uretse kubarasa gusa, nico twari dusigaranye. Israel has no other choice. Minisitiri wa Israel rero Benjamin Netanyahu, uzwi ku izina cyane bakunze kwita Bibi, yagiye agaruka ku bintu bigiye bitandukanye, ariko ni n'umugabo ukunda gutebya, ariko unakunda amateka cyane, ukunze kuvuga ibintu biziwe byinshi, agaruka mu mateka y'imyaka 5,000, imyaka 3,000. Ntavuga Israel y'uyu munsi, avuga Israel y'isezerano. Kandi mu mategeko y'uyu munsi igihugu avuga ati kibaho, ariko avuga Israel yo muri Bibiliya. Muri programe nini rero y'uyu mugabo cyangwa se y'ishaka iri ku butegetsi ryiwe, intego yabo nini nuko bagomba kwigarurira imipaka yabo ya kera. Intego ya nyamukuru y'uyu mugabo nuko kwigarurira imipaka yabo ya kera, mu gihe Iran itemera no kubaho kw'ico gihugu. Iran ati ikubaho kwa Israeli ntikwemewe, buriya n'ubutaka bwa Palestine babaho. Ariko Palestine mu by'ukuri wenda tuzogirwa amahirwe yo gusubira muri ibi tubisubiraho cyane uyu munsi. Twari tugiye inyuma gato kugira ngo twumve Israeli n'urwango rwabo na Iran ruva kuki. Nubwo bavuga ngo Iran ariko kandi ni igihugu gifitanye amateka magari na Iran. Reka dusubire inyuma, iyi ntambara tuyihere mu myaka 30 ishize, aho umusesenguzi mu kigo c'ishuri ca Columbia University muri Amerika abigarukaho avuga ati iyi ntambara ntabwo ari intambara yatangiye none, ni intambara imaze imyaka 30 iteguwe na Bibi. Ati ni project ya Benjamin Netanyahu imaze imyaka 30, ntabwo ivutse uyu munsi, yayiteguye bamaze igihe bayitegura ku bufatanye bwabo n'abanyamerika. Baravuga ati iyi ntambara igomba kuba, ariko izaba mu buryo bukurikira. Reka tubivimuze. Ati intambara izaba mu buryo bukurikira. Uyu mugabo akomeza avuga ati Amerika na Israel, Bibi Netanyahu bize umushinga bawupresenta ku nteko ya Amerika, bagira ngo Amerika ifashe Israel kwikuraho abanzi bayo. Nibyo byatumye Amerika igenda itera ibihugu bigiye bitandukanye kubwo kugira ngo protecting Israel. Ibihugu byose rero byari biyobowe na regime zitumva kubaho kwa Israel byagiye bikurwa mu nzira. Harimo Iraq, harimo Syria, harimo Lebanon, harimo na Iran n'ibindi bihugu bitatu zo muri Afrika. Bese byari biyobowe na Sharia cyangwa se igihugu biyobowe k'Islam. Harimo Somalia, harimo Sudan kubwa Omar al-Bashir, nawe bamukuye ku butegetsi ejo bundi mwarabibonye. Izo ni ibintu zose byari bigiye byigwaho bivuga ati aba bantu bagomba gukurwa ku butegetsi kugira ngo izo guverinoma zitarahinduka, kubaho kwa Israel ntibizoroha. Duhereye ku gihugu ca Iraq cyari kiyobowe na Saddam Hussein. Mu mwaka wa 2003 bateweho igitero, bagabweho igitero na Amerika. Kugeza ubwo Saddam Hussein yafashwe, yaje kwicwa muri 2006. Ariko igihugu carabeshewe ngo gikoresha WMDs, Weapons of Mass Destruction. Ariko mu by'ukuri baje kugaragara nyuma yuko Iraq yabeshewe, Amerika ikora ikosa rikomeye kugeza ubu nyine itararyozwa yuko yateye igihugu kiri suvere, kidafite ico gishinjwa, kidafite ikibazo. Atuye umugambi rero wari umugambi wo kwelimina bimwe mu bizuizi za Israel. Igihugu ca kabiri ni igihugu ca Syria, cagabweho ibitero. Wenda tutaragara ku gihugu ca kabiri mu gutera Iraq, byaje ku resulta zavuyemwo ni ICC mubona buri munsi.
iri mu bihugu bigiye bitandukanye, yageze yewe no muri Europe no muri Afrika, n'ubu nyine mu gihugu nka Burkina Faso baravuga ngo barwana n'umutwe wa ISIS. Se yaba ari strategy ya Amerika kugenda implantinga abo bantu hirya no hino ku isi kugira ngo ibone kwikontorora abantu. Sinzi uko uzumva, twandikira muri comment section. Ariko resultat yavuye mu gitero cha Iraq ni ISIS, umutwe w'iterabwoba wa ISIS. Amerika mu mwaka wa 2011 yateye Syria, nico cyari igihugu cya kabiri kiri ku murongo w'ibihugu zanga kubaho kwa Israel. Nuja gukurikirana amateka y'intambara za Israel kuva muri 47 uragenda usangamwo Syria. Ku butegetsi rero bwa Bashar al-Assad babashije kumurega ibirego byinshi bigiye bitandukanye kugeza ubwo Amerika yafatanyije n'abayigaragambyaga, yewe inakangurira imitwe yo muri ico gihugu impinduramatwara, babaha ubufasha bushoboka bwo kugira ngo bahirike Bashar al-Assad. Byarabananiye bwa mbere, ariko baje kubigeraho. Murabizi ibyo ngibyo byabaye vuba. Bashar al-Assad akurwa mu nzira. Iyi ni ya ntego ya Bibi ivuga ngo, strategy ya Bibi ivuga ngo our win cyangwa se intsinzi yacu ntiri mu gutsinda imitwe y'iterabwoba, ahubwo iri mu gusenya guverinoma zifasha iyo mitwe y'iterabwoba. Rero niyo yiyo Amerika yagiye yifashamwo kugira ngo basenye iyo mitwe y'iterabwoba. Barasura basenya Lebanon. Hari Lebanon first war ya Lebanon, hakaba second war ya Lebanon 2006. Byose byaro kugira ngo bahashe imitwe ya Hezbollah. Nubu nyine iyo ntambara irakomeje tirareka. Vuba hangaha mwarabibonye barasa ibisasu muri Lebanon. Lebanon rero ati Lebanon ni kizuwizi, ni ikibazo. Iyi ngiyi kiriho ni ikibazo. Barayiteye mukuri, isa naho Hezbollah yashize imbaraga hariya, ariko mu kurwana na Hezbollah barwanaga na Iran, nuko yitwaga proxy war. Ni Iran barwanaga, ariko bakarwanira nayo mu kindi gihugu binyuze mu yindi mitwe nka Hezbollah. Hakaba Hamas. Imitwe ya Hamas, ibitero byo muri Gaza n'ejo bundi mwarabibonye bihoraho. Iyo ni Iran bahora barwana. Hakaza igihugu cya Libya baravuga gati mu 2011 igitero cyababaje abanyafurika, n'ubu nyine abantu bakicicuza. Tuzakigarukaho kino gitero by'umwihariko cya Muammar al-Gaddafi, bamare kumukura mu nzira. Barack Obama ku butegetsi bwe yaravuze ngo ikosa twakoze rikomeye ni ugutera Libya tutarateganyije kizakurikiraho nyuma yabo, hatariho igisubizo cyangwa se solution ya aftermath. Mbese igitero kirangiye, solution ya nyuma yuko ico gitero kimaze kubaho. Uyu munsi Libya tuzi uko imeze, yari iyobowe mu buryo butangaje. Tusagira igihe cyo kugaruka ku gitero cakuyeho cyangwa se ku butegetsi bwa Libya n'ibyiza uriya mugabo yakoraga, yari intwari ya Afrika. Zanze bikunze tuzagira episode ivuga kuri uriya mugabo muri Libya, tuvuga uburyo iki gihugu cyari kiyobowe n'imiyoborere yaco, ariko cazize abanyamerika, cazize iyi strategy tubona hano. Rero Libya muri 2011 mwabonye igitero cyayikuyeho ku butegetsi cishe Gaddafi, kimwica nk'imbwa ari muri Rigol. Hakaza igihugu cya Somalia. Mu bihugu za Afrika harimo Sudan, harimo Libya ku isonga, hakaza Somalia, hakaza na Sudan. Somalia yo n'ubu nyine wenda nuko abantu benshi mu ihembe rya Afrika amateka wenda mutayakurikirana cyane, ariko Somalia kugeza n'ubu ngubu ni ikibazo n'umutwe w'inyeshamba wa Al-Shabaab. Ni imitwe iba hano muri Kenya, iri n'ahandi muri aka karere, imitwe bagenda bahiga buri munsi. Abo ni abanyamerika. Rero ni strategy ya Amerika na Bibi wa Israel, kubaho kwa Israel ariko bikavutsa ibindi bihugu kubaho kwabyo. Ese wewe uzumva gute? Baharanira kubaho kwa Israel ariko bakavutsa abanyafurika nabo muri Middle East mu bindi bihugu kubaho kwabo. Ese koko ibi bintu zaba bifite ishingiro? Iyi report umva ifite ishingiro ko ariko byo zaragenze? Ariko ico tuzi neza nuko NATO mu butegetsi bwa NATO cyangwa se munsi y'ubuyobozi bwa Barack Obama babashije gutera Libya, bakura Gaddafi ku butegetsi. Tituzi neza ibi nibyo kuverifya. Nawe utanga ibitekerezo byawe ukurikije analyse y'uyu mugabo. Ntabwo ari twe twabivuze, ni analyse za Professor David
wagiye abigarukaho gutya ati Somalia nuko byagenze, Sudan byarangiye al-Bashir akuweho, ariko kandi bigaragara yuko ico bise impamvu ntiyariyo zatumye bimvedinga cyangwa se batera ico gihugu kiri souverain kubw'impamvu zabo bwite, ariko kwari ugukuraho ubutegetsi of course butabumvira cyangwa se butabayoboka. Monima isigaye ihagaze uyu munsi rero ni Iran. Muri liste y'ibihugu birindwi igisigaye kigihagaze ni Iran. Ariyo mpamvu njewe concluding mvuga ngo byanze bikunze wa mugani iki ni igitero gikomeye kiruta ibindi bitero Israel yagize. Mu bihugu birindwi tumaze kuvuga, Iran ni isigaye ihagaze, is the only standing obstacle. Ati rero nayo tugomba kuyikuraho. Ati nico gihugu kigihagaze mu nzira yacu. It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. Igihugu ca Iran rero bigaragara ese koko birashoboka yuko bagiye gukuraho ubutegetsi, bakaba bagiye kwica Ayatollah Hussein al-Khamenei, bakaba bagiye kwica umuyobozi supreme leader wa Iran. Birashoboka koko mu ntego za Israel uyu munsi kurasa Iran ko harimo kwica Ayatollah al-Khamenei. Ibindi binyamakuru ati Trump yatanze decree, yatanze uruhusa ruvuga ngo Netanyahu urasa uriya mugabo. Urumva birimo kuvugwa mu buryo butandukanye, ariko se wewe urabyumva gute? Iyi ntambaro urabona igana he? Harimo guhirika buriya butegetsi bukavaho? Kuko tubibona hano turabona yuko nico gihugu cyonyine gisigaye gihagaze mu nzira ya Israel yo kubaho kwayo, kidashaka kubaho kwa Israel kuko babivuga nawe abyita. Ati rero kubaho kwacu tugomba kubaho tutitaye ko Ayatollah al-Khamenei ariho. Ati ubutegetsi regime ya Iran ikindi sigaranye mu mutwe ni ibintu bibiri gusa, no gukora bomba atomique no gukora ballistic missile. Atari kubundi ni failed state. Dusoza akantu kanyuma nuko Israel yagaragaje tuvuga kuri iki cyo gukuraho ubutegetsi bwa Iran muri revolution ya Iran yo muri 1979. Igikomangoma cyo muri ubwo iyo dynasty biravugwa yuko Israel na Amerika bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Iran bagashiraho ubutegetsi bwahozeho. Igikomangoma cyabo kiracahari. Harimo propaganda zitandukanye, hari ugushiraho uriya mugabo nawe nkuko bihamagara aravuga ngo abanya-Iran bamwita puppet wa Western. Murabizi neza yuko uburengerazuba uwo bwanze bumukuraho bugashiraho puppet, bugashiraho igikoresho bakoresha uko bakeneye. Na mateka ni nako biri, niko muri Afrika turabizi. Ibyo ngibyo niko bigenda. Ni wacu byabayeho, bakuyeho Lumumba bashiraho Mobutu wishi igihugu. Uyu munsi Kongo yarangiritse. Iyi topic tuzayigarukaho nayo ya Lumumba nibikunda mutwandikira muri comment section. Ibyo mukeneye tuzagenda tubivuga, tuzagenda tubivimuzi, tuzagenda tubizingura, tuzagenda twororosora ibitavugwa bihishwe. Ese koko birashoboka ko Amerika na Israel bagiye gushiraho uriya mutegetsi wahoze ku butegetsi bw'ubwami? Uyu munsi bagiye kumugarura mu gihugu ca Iran nk'umuyobozi. Urabibona se ko Iran yemera gutsindwa ikemerera Israel ikabajagata uko ishaka? Kuko umwami minister wa Israel yavuze ati ubu nyine ingabo zacu ndashimira our brave pilots bari kugenda mu kirere ca Iran, bari muri highway kuko babashije gukuraho ubwirinzi bwa Israel bwa Iran babashije gukuraho ubwirinzi muri episode ikurikira. Niko nababwiye nzabaha strategy zose bakoresheje kugira ngo bakureho ubwirinzi bwa Iran, indege zabo ziflying mu kirere ca Iran nkuko Netanyahu abyita ngo baratwara muri Iran nk'abari muri highway. Ni gute byagenze kugira ngo bakureho ingamba cyangwa se ubwirinzi buhambaye hatari mu bufasha bw'abanyamerika? Ni kibazo nibaza cyangwa se nawe wibaza. Ubundi reka dusige muri comment section ibitekerezo byacu. Muri episode ikurikira turavimuzi uko iki gitero cyapanzwe, uko cyateguwe, uko cyakozwe, uko cyashizwe mu bikorwa, details z'uko byagenze kugira ngo Israel ibashe gutera Iran mu buryo bumeze kuriya. Indege 200 zinjira mu gihugu gifite ubwirinzi mu kirere, gifite ibibombe bitabarika, gifite ingabo ibihumbi, gifite ballistic missile,
ariko baraterwa bicirwa n'abajenerale babo. Ni muri episode ikurikira. Bizacu nakagaruka. Utegereze episode ikurikira ubundi tubivimuzi nabyo. Hanyuma twinjire no mu bindi bigiye byerekeye ibihugu byacu za Afrika. Nahanga nasobanuye ngo impamvu nyamukuru twahereye muri East nuko bifitanye isano n'ibibazo bibera muri Afrika. Nuko bifite aho bihuriye n'ibibera iwacu muri Congo. Episode izakurikira ariyo muri Congo. Gombaye nkuteguje kugira ngo episode ntuzayicikwe. Ni episode igaruka kuri Operation Raising Lion. Bifite aho bihuriye, bifite ico bivuze, bifite mu buryo bwa gihanuzi, bifite ikintu kivugitsemo. Ni Viewpoint hamwe na Director Gabi kuri Afrimedia live nk'ibisanzwe. Bizacu nakagaruka. Imana ibarinde.